Rika Monomah Merač posmrtného času, 5. roman akademika Julijana Tamaša, a druhý, ktorý písaný na srpskim jaziku. To autobiografski roman bešeduje o krasoti, ljubovi, položenju i obavjazki intelektualca, a jak sam hvarel na promociji, žena, zo ktoru še dopisuje prejk mailoh u tim romanu, inspirovala autora u štíroch knjižkoh, ktorý videl. Hostok privital predsjedatelj Kulturno-prosvjetnog društva Karpati Dejan Zahorjanski. Promociju urjadovo otvoril magister Sergej Tamaš, a roman prisutnim predstavil Mikola Šanta. Akademik Julijan Tamaš čital virivki zo svojho romana i nahlašal, že človek živi poklja ljubi, hoć mu ljubov nje vracena. On bešedovalo nastavanju toho romana i o buducih planoh. Prisutni mali na hodu vinjest svoje dumanje, a najinteresantnejša bula rozvarka na temu ljubovi. Ta toto literaturne stretnuce preroslo do prije mnoho večara, na ktorim prisustovali domašnji zo Kulturno-prosvjetnog društva Karpati, republični poslanici Olena Papuga i Marijana Maraš, predstavniki lokalne samoupravi i počitovatelje literaturi Julijana Tamaša.